UCEM ka KHDC ubat titas tarwel khain haka sngi thoding ulaong baki inspektor ke badan haka tatak kimdei satya bansyuan bat syong ha office Henry bakin laiwat hae lai ka khajna jong ka council habakran haka jingalang pli ya ka yin ka syari jong ka district council hanostan UCEM ulaong ka khajna ka babun baka council kayo kadai na ka professional tax kumta maki kidon ka banta ka bakraw ha banlay ay notice ha kito ke badai bansiw haka ni ka sngi ladan langru u deputy CEM ba gigor merthong nangta KEM bakan thup u ba tebor pathaw baru u ba eskar simli ubre unong bishar juga district council code Shillong don ka jing ong balana phim stang lanu ru phim dep pi gi besnai yang sna sample so thu lada phimang man snai yen ka ba armala lada phim stang lupa na ka ba simala phinu dep Pinong bangan dadak pisa pura ban snai ging ke bahar malaro pinum yo iyeng serta jengkem. Enre dai jingdon ni baret di jong pi sedang no suki pisa laban. Maka jingmut ke jonga kelomba. Kajing temu ke jongi bangin sedang no mata kalong banang penbet penbiang. Bahak kepor balawan ni magistrate kamu kalapiang nadong sedong. Bat kabaar kadaw kalomba balengit plino. Namar kani kayeng gumafilatip. Ladap nado kesnam araja kakandai. Bat ngasuban ay kulay kerpang ya ke isi ke barem. Apo kajingalam jogi ba PNCM dekat kajidon dekat jogi ba LG ketua por. Ki balanga bat snai kani ke building. Nah ay kulay kila pendap kila le stop dan rekim semlayo lapat ban pendap pura ban pendorlong dan rek ketika kamram kejungi ki basimti hadian ban budien ya kata mde ban on sedang utu umat ya pendap itu kamde kata abang isim ya kam pakai jingkin kli kejungi ke ban baik bahkan lu kam ka pasateng de ban pendap tarik ke kamram kejungi te hadian bagi lawan pet yang ini ke building nadu macam senam namar ba iku ba video macam senam ngila syak betul hak lockdown covid kelatur dut ke kau wat mentau senam lu syak betul dan rengi bakat panangnya apsa yang covid dan nuru mkucu teki kamru kelanasa kapur kelanangnya terkadang orang yang mencat ba unwan jengok yang ini building wan pet yang ngin pleno namar pagawai ke bangis isat net ya kalomba ia mencat lawan dalam dia report sana kalomba kani kayeng la syu e kalau jabo la syu longkai ke sem siar semblang mo ke jabo ke jaban la syu le kai ki kelung kena la syu long ke caka ke ba lese la syali sisi kalau aban long pun ke caka ke banyalam sebab kelang kawa ka council ke collect main ke dina ke professional tax reka kamram jom pigi inspector mapilai ban I notice sikitu ki priu ki badai hok ban siu ke tax bagi di ban siu ke tax oh takalong ki bank takalong ki school takalong ki tuno ki institution ki bala ay ka guidelines ni ka act mo ba ki badai hok ban siu professional tax ketika kamu jadi inspektor di badan apa tax, mending berfungsi syam ke office, menong ngalawan tray ngalasan ngaladep kamu jangan ayah, kamu jadi kamu kata, kamu jadi di balik syafir, menpej hai ke revenue menong ke leakage, kata-kata pihak menong di smart, ada pi smart tapi kemudian kecing aram ke diri. Ngila akan berbiang ini ketulong ngila akan stiuno area harga jompi itu area harga jompi kena sana buat mata financial constraint ni dan TTCM mission buat terus siam lem lo tu kadi sekiwe buat kijaka dan kita banyu iya bawa lada him long show mo bidang don kecing sofia na kabanta ka council ba kamtam na kabanta ka
katanya baru kowe nang tagari bagajai mele te ublay nang karkuy bi nang kitbok kerwiang papin nang lain nang syait balada kalat kelenti kapli le se bila ban wan biang se stien banong kinong mi khmat apo district council dan dewan apo assembly jing function la ni jing trekam ka papura kan sedang hakatayo ko banikong jo upanai ubakhat asutu lupa bale sir sadon baong ba balipat ke khore ban peli dan mentah aba 4 stang batrikam aba 4 dan magistrate lu ke kwa burom ke pelino kata kabala dikena baca keno namar kajai bendi bajogi kabam juun lada pilih kan lu dang sya iban kan